anadwo yem wakwaba edo ba dom 106.3 FM Nyinsen Ne Awo jesoma me sa wo be wo afa wo ho afa wo ba sa wo hwe Facebook abegidi yesi wani aje ho pa fi say yes 60 no de e ka asem ni nyina pepepe odofo so peso wo Nyinsen na wo fa wo ho e fa wo ba dia na ekwasi ada nwumre bia 8 pm wo fidie no mano na dom 106.3 FM ni eni nkomo enhwe ye Nyinsen no mu ene kwan a ye befa so aboye ho ban wo afa ye ho afa ye mba wo hwe live Facebook 106.3 FM and then so enkomo aye ba be di no oh eye super na before aye be hye na dia se no last week utimu se producer 1 as wa je adwa den ma abna duwa mankwa enye bete but oh ya dia papa fize na shine mo bonachi dom simple kra Nelly so de na to Facebook ene so o je fans ni Cindy so ye da se papa nti last week mo ya dia nyame enhiramo and then so adomninti yeti ase na on se enkraya wo mo pe emua pa so na wo phone mu bi so ani je mua ho pa nti ede ya ebi ameka se wo aboa bi wo fie se yo kra na kraman mmommo ho na wadwene ho pen se wo ma no ne moa no famu no wo mapomu no wa check ho no mahunu wa aboa no wo pet no wo hwe ne condition ni mu ye na akra no nso wagya ne saa se o ye mefi aboa nti na obi bia e normal ba bia wonfa no nko ayaresabia mo ayaresabia ho me yenkɔhwɛ ebia yare bi wɔ no ho nim oba no de ne nsa akoso no mu no so de ne nsa hyɛ ne no won sa de nkra behavior ne te no so ho enti enne yenkomo a ye die no ye say your pets and your children's health wo ma no ene wo mo na ye wo no ye ma no wo health no ete say e ho nkomo ne yedi na nwumre enti ye bebo nonkono no wa sua bibia hu say say kraman na me ba no pe na asem no me ncheki ne yie so hu say ko de nsa akwhye na so no so de nsa awura nanum abo no so nteki ni wo hwe ne so yie fasidama endpoint homeopathic clinic na daro ma na nwumre ye de nkwahia Nyinsen Ne Awo ye de ebremo na endpoint de yete wo mo so a na ya sorry o ya de Dr. Duboaten free screening no ekoso ti de mesre wa no say na de asada dodo ho ochina adwoada ene week ni mu nyina no koye screening ni be free emema no titiru o prostate no manye cancerous and san watumi ka ba ha na afia me pe doctor no ene ya was free bra no nya mawo fi se wanya 10 years na anniversary awodie no ontimi nsom Ghana fo nyina nti we no so betimi aye e de aboa for 0244 867068 0244 867068 yedam live or Facebook yabeje wadwen kire no ne akenkan ni nyina na nenso de enkomo ne be ye de say we said director producer 1 Dr. Hilda Boy ewo ha say so we say ene ye kan kra na semtine ne hwan ne yekofre no this is Dr. Boy na neja wa ba no sa hyeche no ye production sa aka ho Dr. Nyami Shaw nti Dr. Boy wa ha enwumre yi wa enkomo aye ba bedi nkra na bamu no eso bamu na Dr. Hwe ni dia no se de bi we nyi kwan sa me nko na me ba na me kasa ewo se ye sai epe enimdifo no a ye nyamwa no omo so akomu nimde ehweade ehwe kwan ye befa so na mmoa no nso ye be hwe wo mu hu ye nya se ode abo na betanu fie keke nti no won hwe na apomu ye afa yare bi ba na the problem abafie nti ye wo Ora Abdul Razak Mohammed Rajib animal health practitioner ewo ohwe vet me vet no na meka nti dog meba ho no abodini ye because ye na kind of veterinary yes nye no nti wo mo abeka na asem penifo nwumre mi mo adwo bibi aboko de Nyame say Mr. Abdul Razak say wo de no doctor na nka ho he say ya ho doctor ka ho that's papa wo de o ma hada nti no no first time ti yam akwaba Dr. Boy de your producer kum director ye na wo no de ho asie enso ne yetene nka dog bibia e kama de nyame shraw papa wo de o ye fie ni penti ma me ni kan fan free Mr. Abdul Razak Mohammed Rajib was it mo ayi ne den say o college na free by veterinary college and so simple and I produce ehunu na me born say o say yes na me meja ma wa bo ade yo yen hwe emo bay na yen consider wo ma na ye consider o mo say o mo ye pets
ana mu a ye ne wo mutene fie. Okay, nti aboa bia oma either so oma wani je ana so de na ye se oba wadan for wunua bia generally you be consider no as a pet. Nti yen mai mu hatitru no emo a commonly eta using for pet here kramai ejinamoa uko baby a maybe sremu omantifi famu horses aponko. Aha, yetimi edi. Se uko aman bi so a omo timi de abo bi kura ti se nantwie nti oman bi so wo ho a nantwie ye nkunenre because omo eye bibi sronko edi ma wo. Nti basically se ka se pet a abo bi a wode na ye se unua wadanfo wo ba okwan bi so no wode ne chechewre utimi soma no anase utimi di dwumadie sronko bi ma wo. Apart from say you can say just a keeper who keep on and yes I will keep on for say will be kunari. Odine jiweni. Okay. Na say na work say obi ane the opet say na ntwe say obi pet no. Na ntwe bram wait we fie wo pet. Ah obeti mi na say dem. Before omudie no. One say ya na amambre so bata ho bi nti say wo hwe sa for na say o ma mambre mo no nti wo mo nim enam say o ma ya ma nti o mo nim kwan o mo fa so a o mo ti make it. Tie ne ye wo fie die ye tiefo nso ne Facebook adaro ma chi ne bench o mo nyina wo mo ye hwe mo abesa pa na de ye Ghana fue no ne ade ye nkasa ye pet a wo ye ho a ye enti titru pa ye Ghana ha no kramai megidi se obedi kan maybe ejinamo better so mienu ena bia adum monkey adre okay and crime was adum you know adum kode enti sa miensa we eno na ye more common but ye possible so my mu ha obetimi anya obi use bibi about different bi but we know na ye common maybe ye common maybe be center and of course won be bia ye common no ye de free no men kase na de Nyinsen Ne Awo na so we nyina ka ho fi se wo banyam nyame be ya adom so be wo afa ho afa oba na ba no e na akronfo se wo mo me nenti na de abenya krama bi e wo fie saa kraman no saa okra no se bi mo panyam so wo mo adwaman awo base no ohyeso ho se ya wonya woolen carpet bi kakra bi won so aba beda so saa mo ano ho what steady no what fan say o e ya abo a wo fie ba bia won sheda kra mfa ne nko hospital bi nko hwe se yare be na wono ho na aduane a wo ni bibia te se na wo ma no ne di agro nti nene ye di saa enkomo nti ye sure se ye be wie no na wan kasa wahu no se wuto mu sini a ene ya free chine kurei na ne wakọ veterinary fo yi ho no makosha wo ne pane asoso nanum na afi akra no so wo mo bi saa wo fie no emre be na wo se ye de no hospital ana se na wo se awofo no ye nhwe no so ye Dr. Boy side no ho so ye be ko ho ne ye no adin ko ba me san nyina owura Abdulrazak ho na ye nhwe saa mo bi se no nyarwa be pa ne ta ba wo mo ho a se ya nhwe ne yi a ene ye hwem kra de nso utimu se mpanifo kra ye victim ebetimi enya wo mo ebenya nipa nso. Okay, so generally mecha mu mienu yarewa group and as a category edikan no ebeye yare a etimika aboa no next assign to make nipa so. Okay brony friend of zoonotic diseases and as zoonosis enti saa yarewe no yarewa emmoa wa bi na deba maybe for want of a better way you use the word germs enti maybe emmoa bi saa na edeba na saa pathogens and as germs yi okoso obetimi edisa yare no ama aboa na anase wu nipa enti se enfumsuo mu woni aboa no ekonya nkitahodie bi mane ye too much a obetimi anya yare no efre no ho common one pa ye rabies ye say krama awabodam very very common eno achi ye wo yarewa bi ti say your friends say your microorganisms and as more wow mode yare but say your friend big guy diasis
ideas salmonella etumi edibiba mo ayare na abobodi yes we nyina etimi kan aboa kan nipa so pastorella ewo ho Campylobacter. Sa we yam kwano boko nti we na dia yare na ti se ti pa ya na sa dia nti we no ye emmoa wa wo mo de yare no eba nti sa aboa wa we ebewura wo mu a otimi ma nipa ubehun se na wo fe nti ubetimi afisa ebi timi de yemuhwe diarrhea cases in they are very common but most of the pathogens and as germs no I'm using what terms no exactly nti most of these organisms no almost instance no pa diarrhea pa ebetimi aba nti those category no be brave and the other category me consider here yare aboa no de on sa yare mboa no omuntimi mfa yare ma sa aboa no but obetimi aba ne ho nti oba ne ho a ono aba be ti say agent na through contact with aboa no na wanya emfa yare bi ti say cholera aboa ntimi nya cholera okay but wo kraman wo fie kraman otimi pie kwa abonten sebi obetimi akoball so yenim so say cholera epefimu yes ena kraman so de oyehwa nti dompe bi anase ibi okwa akọ nti through that no ebi a wa pick ne nine na oditieti afom no wa pick cholera emwa ni bi odi aba ofie nti onam efie ho nyina na or spread emwa na wa akọ every abonten aba unfortunately for us no yare mwa no ye ade a wontimi mfa wani hu nti ene wo bekọ efie bebre ya pave mu nti very clean but se nka when wani a wodi hu anka wo be hu se emwa enenam fom nti enkola titru se enkola nketo a maybe afi na oria anampo wananti but omudi agro fom ana wa panimu po by mistake obi bi betimi atofom na wafa wa trebi chance bi atofom wo cap na through that we be say na wadi akoyem enti yenhwe ni ye sa categories too either yarewa etimi affect both nipa ne aboa no na through that na aboa de be ma anampo yare aboa ne de ono anya ne hwiu but enam se wanhwe ni ye na obekwa abonti nti obekwa akofa e de abrewo Arofo Nyinsen Ne Awo na uti wadum 106.3 FM adwenkyere no wo manfo abaso pa nti se won join ni ya yesro ko Facebook wo share like comment enne man komo ne ye de Asante Evelyn o say hi me da se papa vi so on the offer guys ne say mon share na we ni show no e wo so share se be ya da wo ya ye body afa Nyinsen Ne Awo no obi anso beti bi set kojo ye bo a enso e share live from Cape Coast ye da se papa Asante Evelyn e de abaha no say thank God I'm not missing this show today there be crowd they dem Asante Evelyn nyame ensha Dr. Sunday Aqua ono so hwepa hwe wo dem hanyina hwe wo ba bia mo Asante Evelyn nie en wasa abaha biem na afa Benada Kufu ado enso abaso na wosa to aso a Evelyn so na wo di show ade so Mustafa Meden so ena ehwe ena delali medase papa o manhene kwabena Asante o say congrats to you and your team yeda se papa team ne de obo bo adwuma papa abaso bon dem ne za fiwe ne ye gide oni wodi nyina nti o man so nyame hira papa ba bia atano te ho na obana se wait ni bia beka ho ansi akora visa yapono ne shape no de tie na tie Asante Evelyn no say nice topic ne de odi abano no Dora Ankra network ne bad he na uti kafra me sure say by now ya resolve it no sound shine patch mo hwe say sound ne ya so far ni papa ko no see no sound but ya had the tin we bia please dog put the dog bi na bia ma ha no ye nkrofo ne de o kan said you huru no na ye da se papa po de beto na adwuma ne bia no bia na doctor de ye timi frɛ na at any time te bia no wa huru bi nti fa che dog ma memra wo hwe na owura Abdurazak achechire ne memu kakra de na ye mra wo honso okay no o ka se yi diarrhea no taba o de o hwe nkra de nkra no ba ho no ma cases be pa ne ba ho sa
Sa diarrhea ya wa kan dog pacho for ayi ma ha what here for you say na jo me ku you know yes ana wo kasa gu nchenti me da say. All right. Into no idea etumi baba sane ono asankan no ebe ding say bia ye be hu say ne kraman ya na say na gina moa na ye ya ema ni nya asa no na ade ba konso so a me pesa ye kaka ho ne say wabo emua no ebidin ni ade na nso so no enye obia na pet no ebia ebetumi ayama no na pet ne so kan nso say ye wo mu ahodo bebre ye wo enkraman ne cat ne ade ebi mu kra to me fa snake eyo wo say eye ne pet ne ade ani ebi mu etumi fa no de ye krom ha wo de be yo enti no e was say ye choose sa pets yama ye ma na ye fia e was say ye dwen ye nkola no nso so ho say omo wo honom afi nso so say akola eyare ana say bia or fasa chemo drugs ni bia cancer treatment ni bia omo ahoden ba form say akola fasa enro ya ye friend steroids ana bibia betumi abre omo immune system ana sojafo no asia e was say ono nso so no otwe ne ho kakra evisa emuawamuawa yi ho esan say emu germs na Abdul ekaye no ebi ewo emua yi ho na nipa na ho odin so aba form ne de by all means no emuawamuawa nkitinkiti sa betumi ama na nya yare no bi easy cra wo ho se uyi sa we diarrhea no efi ho no mu a rabies ne nso so kae na rabies ne de ya se hia pa esan se empempi no obi beba ye behu se wanya sa rabies yare no na cha se ewu na obewu anu no say edu last stage a odi aba afa wo ye hu hwe a enye ye bio enti no dero no na yegusu bo se wo okraman wo fia se ye nua be kire yen how a obe vaccinate na afa ne ade na nso so no e wo se wo bo ho modern na ubo nkola ne nso ho ban se kraman eka wo ba enda menka se enye hwe ebekọ wodi yesu moja atwam hwe nya no da bi e wo se obo modern na odi akola no ekọ ayaresabia na odi ne kọ ayaresabia nso a enye panie ba akopɛ na ye bewo no ye wo panie a ye mom days a omde ba obewo mpanie dodo te se enum enti no enye se bia dano akọ ya bia ya bo tetanus nti o si asa da bi ye wo rabies vaccine ne wo ho ehu hia pa empempi ombeba omu no na obehu se omu se na omu call hospital na omu call ya na omu bo omu panie ba ako na san afa obi wo ho bia na ya nka hwe ya nje na mfa ne wo so wo ka ho no but enu anu no obi wo ho nso so a ya ka twa bia o si oni sikanti asa enti no ya asehia ma ya mpa esanse nkola asa rabies to me ka omo no nkola omo ho ya omo ne nam ho a omo di agra utimi hu so omo bright future na face akraman ya ka no na akraman ka no wie ye no na eche se asano no se wo hu enti no ye sa se mo de no anti na na me ba ye adofo awfo a mutie ye wo share ye wo Facebook Mama no nya asem hia pa de ro no na Dr. Boy ni team no wono mo ebo no fi se bia wo be fa ne sa atra empompanifo no mu bi kra kra ma ka kra ne ye titifie sa but we no enanam se Ura Abdul Razak ya adwuma no ono be no mo pa de amaye nti papa yensa mra wo ho na nsa ne be ko Dr. Boy wo biem na yenhwe ekwan be na wo se yemmo no ye kipi wo mo okay enti kon krando yo mo hwenye yo yeah say ye be keep emwa because of course a kwine bi so no emwa no so eboa yen wo kwine bi so but at the same time ye mba no so hu hia any young kasa kura pointi we have to keep a balance enti ne di kan pa ye aboa bia na se ade bia nkwa wo mu te se nipa no wadua ne die hu hia pa enti se aboa no be healthy at the first point of na pomodin gina aduane a odi so ubekọ baby no aboa bi wo ho a onhye da ni time odididi kraman bi kofi bedidi a yes na wa friend ama bedidi a
sanka beya anka wo se wunya time a wo de ma wo kraman aduane nti ebia me ma no anopa awie anwumre anase bia me ma no anopa ene anwumre anampo ebi kura to me once in a day nti ondidi a aduane na obedi no nso no enye aduane asai bi ne di kan because se when didi iya eno kura no ne immune system ti ade bia yes one so immune system emanso wo immune system nti nka yare bia nka sanka ne immune system ne ya anka obetimi akon atia no ontimi nkuntia nti e ba be kan wo de enya de kan so a one native ho nti o de be ma nti o ma didie mu very very important aduane no ye di na se ya ye emone extra ya ne sa de amom abo bia depending on dia ye de share no fe ahyase time a wo so no aduane a wo de share no ebia se wodi fufuo na share no a abo bi wo ho a eno a obi wo ho a emone stew obi wo ho so a ene ye wo pellet feed ibia ya tonton ebi so omode aye aha ena wo de eno kra to nche nkraman no so no se be etobre mo so ti se nipa aduane ba ko ti etumi funu om nti ebedu mre bi aduane anka na anka wo de mana ondidi nti o hwemu a obedwen se bia oyare but na aduane na bia afo nti omodidie number 1 ne etoso mienu shelter chese baby a obetena abo bi wo ho a ukọ fie a wo mu na se nsuo betokra oni baby a ukọhye ewi abo eno anse oni na fie ho saa ne no abo ade nti sa ne e beka nti se kai hu se yes o ya abo ade but odi na ba ofie o nti owo ofie no wo responsibility forget about say bia o ya abo but hu se manhwe ni yiye na se okofa yare bia ebe abewie me so nti se onam ewia ne so saa no nipa kra ye se onam ewia so bebria se wo nti onam ewia ne so nsuo to ebo no onhye da ni baby potia cage bia odemu ha adwene ne etoso miensa eye omo health care nti na doctor ka vaccination asem na vaccination ni dia me pan dia senka me wotumi a ka meka se se wan vaccinate wo aboa na se emra no so mu a nka wo se ni udi because aboa no se wan vaccinate na oppose danger to the whole community enya wo kwa ofie krapo area mu ho nyina obi oti area ho bia ye risk because sebi aboa rabies yare no eche aboa na onim ni wura na onim se mefiefu oni obetimi akwa abonte anytime at all. No rabies no. Enkraman kwa ne nyoma na nkra ne no nyina nya wo. Enya aboa biara. Even nantwie odwan se akraman a wanya rabies ekoka odwan a odwan no so benya rabies ni bi. Obe behave to send akraman ni bi obeka wo nipa the same thing wo so benya rabies wo so be bubom aye to say kraman na the unfortunate thing is that said the another doctor can impempi human cases ayenya no omo de be kwa akodu hospital na aye late awie nti hwese wa wo hwe wo nipa na say be na all behave to say kraman meanwhile so there's nothing a ebetima ya fa ho enso bi asenka entemo no ena bia wo de call ya nampo sa vaccination and ka vaccinate wo kraman na nka bia we na amma enti ye te compound house sa no wo se bua ya bia na obi wo kraman na agina mo abinum ne ade sa na bia wo ba bia me metie bia me ni obi asa na me neighbors bia obi wo bia say na obi approach no fi say de kan de one na de o mabase ye de ye prevent akonform ne sa de na fi ne ye ono chese ono no kibike obi pa ne ye pede ama na ye jollof a chese de ne be chance na no an ye de ni wie no no wo ho wa kire me say wadi jollof a chenti ye na opefufu sa ono abo no so say what a compound house me I believe in dialogue. I believe say bibi ba yen fa abotoyi mu abotare mu na yenka enti oni dia kraman no ye ne dia no enkasa convince if possible pa once a compound house na kwan bi so no se bia kronfo ba fie ho a se kraman no obepo mu bia enti kwan bi so no bia wo so mu nyina mu nya ho mfaso enti mu convince ni wura no o kwan be nso na ebe fa bia ebe kwa vaccinate kraman ena fie wurafo so
ewa so die se wo ye fiewura na se obi eti wo fie na se wo kraman a ana kra na any of these e was say woman when you come and make sure say we vaccinated. The other one din kakra is fiewura na nkasa na e wo aboa na eja wo hide dan nti untimi but umbetimi through dialogue na more convince simple if it becomes necessary now ubetimi volunteer kura akọ vaccinate a me feel say eno ye because uti fie ho because onya ready say obey honor ye fie ura so enti usuro say wo koka na ochina nkwa be cassette vaccination no me nyi ni say ni bo din ahibia em say ni bo aye din pa bia be say 50 cedis okay ewo maybe in fact in most of the government facilities almost subsidize enti ebo no ewo from pa enti se wo hwe se obetwen makraman aka onipa ewie na ordinary hospital hospital on the average rabies vaccine ARV saying. Okay, last time me check here and na answer ba ko bia yes 50 Ghana cedi aseden. This or what be say 5 or 6. Na be 250 Ghana cedis na. In fact, maybe wo kolebu your head. Ndi mejidi say kolebu because enche bia e be say 3 years ago. Wa Ashanti region. Crew back so me pese me body. Health facility back na nipa no oboka 450 cedis. That was about 3 years ago. Rabies, yes. Ne kramai car will be. And imagine says kramai no uwo no na utu ampo 50 cedis. Ehonu mpo no na minim say omuntu endu bia 20 cedis po. Nti yema mbwa so omo healthcare no ehia ye. Ehia na sinti sa kramai no vaccine no ne ye ne say yearly na wo ye no ba ko enu ano no. Okay, so say kramai no so usually no manufacturer and no company now yeah no you say manufacturer no extra age what the bema aboa no enti se bia wo beka so e wo se aboa no odi sei we di busumi sei ansa na wo di kan di ama no enti endro ni bi wo ho vaccines ni bi wo manufacturer no etimi ka se give it at age 3 months. Ibi o ha omoka say 6 months. But so what it means is that between the ages of 3 months to 6 months, no, there's a where the come our first shot, no. Until it be one more 3 months and it be have 3 months no be kwa ko one. O this 6 months no asan kwa ko one bio. E free ho no afibia na se wa one ba ko pe. And enye rabies inquire other in yare so bebre wo bi say distemper leptospirosis eno ya mo yare ni bia na no say mo yare ni bi enti eno enti me chese ti say aboa no e wo ho a yare ne kom ho no na mpane ahodo na mo no because see ye prevent ye ho ye hwe aboa no ne nipa nso enti ye rabies na ne we yetimu but say wo body. Okay, so rabies na aye more common because eno na ye very deadly. I know na enim say ekum nipa kum ebem yare aka no ya na effect no en nhede nhu nipa kum e na afenso te say the doctor kan no maybe ya dream call ho ye enti yentumi kra enhu say na ebia na a lot of the diarrhea cases crap officer maybe but maybe ya dream nyan call ho say ye nyen hwehwemu hu say ehe na efri ba enti ye na ma rabies no more popular. Okay. Daniel K Bwadi Bwadi was hey many topic we hu ye pa ne fi se me ba wodne kra dia gropa wo fi nti me hwe mo live wa chimodan SD. Good evening Daniel K Bwadi yeda se papa nti obi an hwe se the Daniel hwe na Felix Bell Doha eno no aba beka se ebi kra to me the yellow issue de he no ho na wo yi na no yeah, carpet and yeah, there was a bit to be the yellow to lady. I don't know, beginning for this. I think proper in-depth training should be given to pet owners before and after they've been acquired. Yeah, that's the papa and the beginning for Nin Brabetra.
It has all into Facebook. Yeah, that's Dr. Boy, mommy, how okay. Uzaya Taka says, your friend is a uni veranda, obey the one year doing. Now, in Cofobri or Honoma, or maybe on Modacran, or sure. Now, Fay, almost the Moadume, Ababe Gomoso. Any rules here, yet, yes, him. Now, Fay, almost hard drink. If you are better, Nabiana, Obi, Necramai, and Akobi, Obi, and take action, Bia. Ebi okra to mika ona na ne bampo na fe omni na akrama ne fi hwa no ase akoko obi wo baabi na ne nyina nso ase ye didi agro wo inti no ye nyina ye wo sa freedom no se sanya wo na ode ho na ode baabi na wo se aboe ne bo anya din intu betumi dia to fie but wo se ye nyina no ye conscious ana ye nya sa aho to ya me ni daho na ye hu se sa emwe omunyina etumi affect yankasa nso ye health inti no se wonye ready a memfa meto ho so enya se bi a left around one obedi inti no enya problem there bi ni nyina ka ho bi arafo Nyinsen Ne Awo na utie no mehu sa adwenche na begum ye basisi a fasedama endpoint homeopathic clinic na daro mamesro ne ninsa wo so pa yare bia ha wotete wono wo hospital ba ko na wo clinic ba po aka ye endpoint homeopathic clinic e ma no yemro na wo mu sam na ye bebre wa ware mfie bebre awo no a problem brane enye o free screening hwese problem wo hwa ni won so a eno ano na akro no we ye free endpoint enya 10 years into we ye free screening dia mama ne mementi free number no 0244867068 yem kwaje nkrato ye da ye to so Minia, yare ben and I do any day a few so. Yare bia na no kwankro eti woni padua mu ana. Sempo eti saa. Entina ho ma wo yare no enku ntwene. Momoden na hwehwe endpoint homeopathic clinic for echira kwan. Na wonfa won ambefo emfidie no ehwehwe woni padua no mu asan ayi aduro ede amawo ama waje wo ho afiri yade ko a hawo no. Endpoint homeopathic clinic edi akotene papa wo bra wo ko etia enyarewa bi te se diabetes, infertility wo ema ne mema mu, stroke and efe enyarewa hodo a ekeka ho na enigesam kese pa wo mu ne se wo ho nimudie ene akande se wo bekum HIV emwa na ebetena uni paduam no to ase endpoint homeopathic clinic wo ko hono mu a won san fa wo yade enkofie wo behu wo mo ewo Peters Road Shell signboard and our doctor no ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic, your lasting solution to all chronic diseases. Corporate Ghana, are you ready? Are you ready for some praises and worship to thank God? If you are ready, let me hear you chant hallelujah to the debut Joy Corporate Worship. Pastor Atu, take it over. Thank you, DJ Black. No long things. We're simply inviting Corporate Ghana to join us worship our Maker and Provider for His provisions all year through. His grace has been sufficient, leading us in a heaven on earth worship experience at the maiden edition of the Joy Corporate Worship. Elder Dr. Kwesi Mreku, Na Mercy Sinclair, and Pastor Isaiah Fosukwache. Venue is Charismatic Evangelistic Ministry, North Legon. Date is Friday, the 6th of December, 2019, Farmers Day. Time is 10 a.m. prompt. Don't miss this corporate opportunity to lay it all at His feet in worship and thanksgiving at the debut Joy Corporate Worship. For further enquiries, call 030-221-6540. Joy Corporate Worship, a corporate appreciation. The Aquatus Foundation, in partnership with the Anglican Diocese of Accra, the Catholic Archdiocese of Accra, and the Office of the former President J.A. Kufuor, present the 2019 Gifts for Christ concert, happening on Saturday, the 7th of December 2019, at the Nat Hall. The time, 7 p.m. prompt. VIP tickets are going for 100 Ghana cedis and regular tickets for 50 Ghana cedis. Get your tickets at Bachona Total, Airport Shell, or Joy FM. The concert
will be headlined by Grace Coral International. Do note that funds raised will be donated to support the diagnosis and treatment of children with cancer. This is in partnership with the Lifeline Foundation. This event is also in partnership with the Multimedia Group with support from Bank of Ghana, Goyle, FedEx, Oracle, Agri Buttons, and Stanbic Bank. For more information, please call 0540-126575. The 2019 Gifts for Christ Concert. Nyinsen Ne Awo enu say onka sanwie no na wanya wo na no anduro aboso me kwankwantu emu won sense bebre emu yare ni mu amani ti afia man kwata maklo Nyinsen Ne Awo enu say onka sanwie no na wanya wo na no anduro enti kwasia danwomre bia radio no na adom efe Nyinsen Ne Awo Upon on what you know, Nyinsen Ne Awo 106.3 Radio Nona Adom FM Nyinsen Ne Awo Adofo yensama munyina kwa babiem odofo me pache wo kwasi ada de we busy said the 8 p.m. de na da na wutie safe na obewari o wunya nwari yo tie bi na bia wunua ba bi ebekum ede ye obenyem obewa fa no ho afa ne ba ye musa question but utie Nyinsen Ne Awo sa problem nyina to betwa ye pese obi a wo fa no ho fa ne ba a wo ba wo ba no so brom kama problem bi eno anu na mepe no ne yepese ya achieve enti ne yedi show we aba no na nya bibia enti a enti ye de hu nkomo kire wunua ye de to Facebook sana won so share eno de ehia ye pa share no mon share ma ye we na esa mo share so hu na se obi ate na maternal death apa form and the topic no so very interesting pa say ya dream course so na we hin na benya tie je se Nyinsen Ne Awo so wo ba no any pets ana nyamwa na wo fie no sen na wo combine wo mo nkora no de futufra yen so mpanifo no bi sa abo bi awuo na ye drimika wo so okra titiro ene kramafunu kai ya ba wi ni sesi a enne ye nya vet mpanifo no bi wa ha wo kire ye abo bi awu aye ni ma de kure kun no ye kum no wi se o eja na kun no ayo okay ana ye no ye dedodo mpanifo me sa mo akwa bebiem ya da se fe bi aboko mo enjoy Nyinsen Ne Awo boko no una okay ana wata Mr. Abdul boko Nyinsen yeah that's awesome now for the one more questions mama kind na no say dear Frank na de no brofo ne de so you can get there brucellosis and sha their pregnancy. San for ni bio. True. Very, very true. I know you are brucellosis and also yarea. It mean can especially even a more every enti say a canwa. Oh, you must say your kind. Oh yeah, or banyim for exactly. Ube about Nyinsen say. I thank him so much. Yes, so and waba. Na yenkrofo ndi omo abio, omo follow bibia, omo ya de nyame hira mo papa Santi Evelyn ye. O say please, is it only bites that a child can be infected by the disease or any other way? Abone ka no nkwa no benya yare ana wati no onse nkran so omo petiti ya mo rebi na echiachi so won so de timo enu so betimi ama akwa na anya bia okay inti ejina yare ko so wo aboa no so wo aboa no so inti yare ne bi wo ho a ti say rebisa ye ka ho asemi wo aboa no ne saliva entefi ewo mu inti say okawa won say eka no entefi ne bi wo ne seno ho ana anti ebetimi akom ena wo de no to nche a se dia na
ye ka se bia yare mo ne bi kura nam ne ho ne body no ho sebio emu agya o manan a wo mo mpepa enti se ye nipa e be ka se wo kwa wo pepa but aboade a wo mpepa enti ogya na nan no by all means ebia ka ho beka ho enti woni no edi agro a wo kura no nyina no se infection no anase yare ne ebi ewo ne ho a easily betimi apeke se ekuro bi wo nsa ho usually it may not necessarily be a kura so obvious but ebi a blade bi kura etwa well etwa ketwa bi enye infection betimi ewurem enti saa kwan we nyina ye ekwan a yare no betimi afa enti mo no bede yenware wo mo de bia se de edware maybe to say the biano too much but brano obi ye no weekly every weekend obi beka say na otwe mienu bia obi beka say busome but o de no kra to untimi endware wom kra vaccination no ehia ye pa na afi say you see na earlier make us a specific place nti oma wo bibi wa omsem no mo cages enti krama no dem enti for instance obetimi cry spray ni cage ni enti se mwa bi wo ne ho a anytime wo spray bia na otwe mienu bia na boso me bia wo spray enti ebeku it can minimize them na se on nam fie ho a and just wo spray fie ho nyina enti enkra so se ye bo cage mo enkra de no den kakra because kra the nature of said your chino but say in terms of PA no be kobola so nia ya na nkra de na wo form kakra as against as compared to krama no anti ya na kra de omo you know e wo form kakra mama Dr. Boy ho no so enka bi nkyere ya wo for no kwan then ye handle ye ma no ene mo ano okay se akola no osa bebre a ehu hia se obema no pet especially pet a obehia time bebre handling bebre ni ade afi nsuso no e wo se emua no omo fa omo dane fa omo ye omo nioma na nipa no nsuso mo wo fa mo nsuso mo ye mo nioma afi akola no de ne nsa ka no bia e wo se otumi kokro ne nsa eni semina by the time be ka jagne se o de takra ko nanum okay inti no eno enti nkoda nchen omo eja nan no e wo se emua na eja nan na e wo se ye pe kwan a ye be fa so all the time no na ye pra na ye clean discard ni ye etutwe ni ye se be ya entumi emfa infection emre inkola no sa ye ringworm ni ade nyina inkola no etumi nya efisa emwawa ehu even ma mefo no kra tumi nya toxoplasmosis omutumi nya infection efi we emwa no feces ne ho ebetumi aka akola oda ye funu ne mumpo enti no ni nyina ya ade a ehia se ye behu enti emwa no nya aboa no nam ho no keke ene betumi di infection na ma na janan no so especially okra ejanan no enti no e wo se ye nyina ye alert me phone lines ne bia na ye callers ne bi won samba ko mienu bi 0302 216 561 0302 216 562 561 562 na Solomon Kwabna Efa was say yes cat also can give asthma but asemben okay say doctor be here no obusa say crab betimi ama asthma na for now dear yenya say cat is I don't na me wa shorten ntimi hu the all patch but I try cat as in bibi atwa cat okay I want to assume said anyway or patch or cry na say jama say or cry na say jama asem no ka dia at the moment yenya evidence bi a kire say asthma betimi akọ but yetimi hu cry say or show signs betimi bo wa ye said dia bia obi wo asthma no however doctor betchire mu because doctor enkomode me o ma me hu say doctor you take it into no yenye first caller bi na me fa no odo ye mo ajodo ba Nyinsen Ne Awo so
Yo, mama, ya da mat papa ni adwuma pa mobo. Yes, ya da se wutie ya. Na wutie free nya nyu. Yo, mpacho bi kini mi free achim to preman. Yo, mpacho ntio. Yo, mami musa me ya mo yempeni fo no so mo ba ya nei ya mo mabaso. Na o mo nkoso amoye. Na mi musa se ajamwa particular un se so bia na aso mu hunwi no ekukukuku. Na be na kola no so no mu na enwi ni bia titi akeka kola no sawo. Enu sa no se kona no a ebetimi ayi bibia na enu achi no so wo hwe senia yen sabe yin class kakaka nu a ana enkura so ka enkura enu so wo man kan ho asama nche enkura ai obi pet no enkura so wo se omo so ase omo ni nam ye ho a ne ade a enu so omo tibi fa ya de mre ya na okay ya da say dog be ya no de ama na before ebenya another caller no na Abraham Aboaje de abase most hunters no abomofo no omukwa yi na omo ankrama no ayi na nwai na akwawe nwura mu mwai omode bre save see e bury samu no because omo vaccine omo maduro bia di enfe no so nto ho na ye wie be ye no ano foforo nso ahoma no so obi anya mind aha mpacho yenti okay. And mami kan ya first one na okay na ye ka say ebe asthma no ho asem na cat no na ne etia na say cats ne dogs no omo wo fair ana moawa bi e wo fair no omo to me inwi omo inwi omo hunwi na ohun say asthma no situation bi a obi wasa yare na bibi a fa no allergies inti na niam ne bi wo ho a etumi ma ne allergies no ba ana etumi ma attack no eba inti na nya say bi a cat no na edikan di aba ana say kraman na edikan di aba but nipa no owo ne ho dada enti no sa we enwi no etumi ma no nya attack enti no mo a ewo sa asthma ne allergies say ya advice say omo fie no mpo no enkonwa ne nyoma esisi ho no ne papa mu na enwo so mu use willing ne nyoma esansa sa willing ne nyoma echifi allergens no bebre to me tare ho ne ya da se do many of France wa homa no so yemfa no odo ye mo adwo ba Nyinsen Ne Awo so margin ya je so ma me na free he aja fusi aja yenti o the sense that the okrama na ne kunam ni pupupu na ka se bia onu ediane na eguru na se oye bibi na edibad radio akria se mi nkebe ya you na menti ase papa nti enya ne biem na fa che yempa se na credit san obi amai ha mpa che yenti se dog awie ne de no ye betimi ayi papa na ofre ye no okay I think oka enkra rodents inti yes enkra almost very very especially omu junso no nanse intemu I think about a year or two ago we heard about Lassa fever inti Lassa fever yare bia enkra yi omodi mu akotren pa okay dog Mr. Razab na me fofofro odo mo adwo do ba Nyinsen Ne Awo so hello apomwa nyame adumo na free papa me free tama yo yenti we pete samo kan emse no kre wande ko to gudu na ko te no emse fi ono munya nkama ho na so mo bi hye gudunum ama gudunum me to che ko me ndi because haju me bre na se ade ba ko so me driver be sesa eya abata no na se oba onyim no mo dia so binya driver ba kwa na mienu omo no ma ama se ba critical after that na me ko pampram nya drop ko pampram around 2 am me ban be 2:30 ina edowonya u ba mi gina ho a opeka papa bi gina o stop me na the way I am susu 30 until the person be gina ko 2:30 am me bi ese me gina ya de awaka na yere the day na yere so hye no se lungu an so to atache no pacha na mkoko fa no tumuko ni zansa da no ugyan wacha no so ugyan wacha be wa na wa onyaka awo so kama mi na che o hyedem na me fa no ko pampram na me ka chen se ni tembia na ni be obafe fo ye hwe se tam na aka kam tam na so no on pa driver ba kwa mi no am se case na se ba na ha ma che na se bi se driver bi nya run mpo a
put my father government pacho me yiri awa kan to befa no koma me tesa man bre to ba ku no kese akwala no me ya no kre ya da se papa ya da se last caller na obi ama nti mpacho yentie na yemfo obi abi aha nti say na make no nkura no omoso e contribute ye nti kwan bia obetimi afaso a obebo omho ba nkura ne se bi omo de won shedan ye se wonye no na bia bibi na ama nani aka ho nti de wo se wo ye bia se nkura duro na obeye se na wo de ko e better se obeye obi so de ne de ba hunters na vaccine dogs no enti hunters no crab no man kasa cry risk or more at risk because excuse me say omoko ewurem said emo no chi aboa na sometimes in a struggle crime ni timi mistakenly kawom enye say bia crime na shadow enti say owo yare bi woni ho a mistakenly wakaw enye say na or shada babinti it's at your own risk say one vaccinate woman enti me fa hunwie kura na time na sansan mako Dr. Boy ho de kura no de na obeka kire Ghana fo nyina fa emoa ya na yese ye pe abo ye ni gye ne ho enti kwa ba ne yemfa so ye handle omo bibia yo ne di ka meka say me hu keeping pets as a luxury keeping pet enye idea I can say any need sabi say wonsa aso wachia na bia na bia obefa pet account enti say unya ye wadwen say obekipu pet enne na we say bosum bia wona mane enti ukofa bosum na say we say we ready for ho amamre because wanya you are not only keeping your wonkwa at risk but family ni community ni nyina no you are putting them at risk. Okay yeah that's it Dr. Boy yen hwe awofo no so de na wo ka kire yen ewo ye mofra no ene enyemu aye wo mo ofie. Okay e was say yen nyina ye hu say wo aboa wo ofie a aboa no obetumi ayare obetumi de ne yare no nso so asan wo ba nti na wo say yen nyina ye ma ye ni da ho afa yen wo say nkwala no omode omo ano etafretafre emu ano ano ni ade nti na wo say ye ma ye ni da ho e san say omo betumi e de yare abrayen e na nkwala no so yen nyina na omo bebo wa manio even obi kwa abonte na monkey aka no ana say krama aka no kra o meka esan say osuro nti no ye ma ye ni na ho na ye nchechre ye mofra no so say ukwa abonte na krama ye tin krama aka wa obefia ka kire me memmo me do be kwa yare sabia na ya hwew da say papa Dr. Hilda Boy and enumrei one ora ye Abdul Razak Mohammed Rajid ebeboa ye ma ye di ye nkomo efa pet anase ye mofra ne pet emoa ye wo ye nyemo ye wo mo ofie wapomuden ene won ho nsam ehun wo Nyinsen Ne Awo so medi afia mankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic yare bia hawo de aye krankro a wadwene ho ano ochena nyame yadom na adepa bi chinya akọ ne yen free screening no so akọ free 024486 7068 0244867068 na omwao happy birthday nko ma teacher Agatha Ofe o Bezel International School Tama Mount Sinai Methodist Church pon we pon from our son Bernard Ekufuado yada obi ase mabna duho amankwa nyamishira Dr. Shine akwa na fe ashama jezi o nima jezi eneniti ene yapa usu be diska bedeji enti Nelly onso na dey into Facebook yada Mr. Osayamankwa usu amankwa nso ase onso share chire ho ye production kakrakra maisa yada obi ase ade panche yen de edru so Catholic gidie Orange